Chashala Champahar Bharat Sadar Higher Secondary School Mantri Animeshni Romwi Romwi DNA Club eba Natural Resource Awareness Club ni Inauguration Khlaijakha Ashala Mantri Animeshni Romano karibo Biotechnology Officer no khoboi ringnok ni rungfrungnai rok manjakha Asholo poilano pandao manjaknai narwai rok nori shakanro lamjak shogoi na harjakha aboni agolo jati kathar musengai pandaro chingshoi rakha pandao manjaknai narwai rok Asholo Champahar Bharat Sadar Higher Secondary School Mantri Animeshni Romwi Romwi DNA Club eba Natural Resource Awareness Club Inauguration Khlaijakha aboni agolo pandao kok sanani thangi Mantri Animeshni Romwi shaka Tripura Biotechnology Council the Ministry of Science Technology and Environment ni Khlaijakha mobai a club rok ni bisingo tarbidal naikol mungtei nature no te kaisa Romwi samung batang hanai te DNA Club ni naharmung ongkha furungnai rokni bisingo Environment and Natural Resource no sisaronani bagai hanai sayukhana rokha Mantri Animeshni Romwi Puilano moje jagao jeng tini lab sanamka mo khub kaham ya kintu building thangmani pore laboratory khub kaham kaino snamjak nai norokni je knowledge class 10 o pori je blood group test khlaima kang khub tongthokka tini thasingo aro je jodi kaham klai porikhai agami din Tripura o ডাক্তার মানে সম্ভাবনা খুব উজ্জ্বল হয়েছে ডাক্তার মানে তাই কাইসাং নুকা ওরো ফাজিগো চিনি ডক্টর শশী কুমার যে কক সামানি আদা বুঝিও আংখানাই মানো আবাই বাবুনো সাউচিনি কবাং মারো পুকুর তঙ্গো পুকুরো আ তরনা গাই pH level নাইমানি kaisa kagos to buri khorksa sala khorksa pasaja gaita kintu Shashi Kumar no ang sanan musungu acid jodi kabangka ani kalar tamung no ni bono sugai bosagamung Shashi Kumar aina a kosom tane karo acid kabangkai acid to borno kosom kai blait black in thawat onek jaga kono jaga kufur অমুক pH level ni matrati abong waj ang tinoro school of high kaisa nukka wonderful experience today. I think Anjan Babu, what we can do is we should have one board on biodiversity or biotechnology. So lakh taka we are also trying our best that we should get more fund from the donor, and Shashi Kumar is here this time. When we went to the Honorable Finance Minister, literally Finance Minister was so generous to give whatever we wanted, and I'm sure next year also, finite bochorobo, Sanjaja fund san money, Ministry tebo renai, ang nayo Bharat Sadar School, Behala Bari, Tola Shikok, সমস্ত যে প্রাইম স্কুল যিনি টিপ্রাসারক যেখান থেকে ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ার গো আংমো তো তাংজাগি দङ আং মুইতো দङ যখন আং লিডার অফ দি অপোজিশন তংপুরু গোबांमा যিনি বিধানসভা এলাকানি স্কুল রং বাগৈ বিধানসভা একের পর এক প্রশ্ন সংখ্যা মুখ্যমন্ত্রী বিদ্যালয় শিক্ষা দপ্তর নিবব মন্ত্রী atang batang ni bising tino surungtei furungnai rok ni bisingo surungmung sukangai tlangnani kaisa na harmung hare DNA Club ni bising tino furungnai te surungnai rok ni bagai kaisa tang batang yagona harjaknai abaikino Tripura Biotechnology Council ni Khlaijakha mobai DNA Club Khlaijakha Khlaijakha sini Champahar Bharat Sadar Higher Secondary School ro Chashal Debra Mantri Animeshni Romwi Romwi Khlaijakha DNA Club Ashali pandao Mantri Animeshni Romwi karibo manjakha Biotechnology Department ni officers rok te rungnok ni furungnai te furungnai juk song Khwaini Shimi Biplomni Kokthum Chini Khorang